Hello friends, hi helam sokonor jotono na YouTube channel of friends sangti nalinai forest department ni government job notification kon family omono of between bisunti sung joton detail babe kaisa saiman nai bini education qualification post busang hoka tai o jago last date bufuro apply bahai khani exam bahai nai salary busang man nai sung jotono tabo kaisa ka nai nai kenor to saiman kamo post ang komani mong kai forest department hati post ang hoka kaisang tabo bini detail nalinai o jago post ongkomani jagon rong nukana mo nembunda post sekya aun bisingo yang multitasking ni staff ni oro ongkoka tai lower division clerk ni bongkoka technical assistant ni bongkoka gabon bisingo jago salary sekya borok multitasking staff rong bagai level 1 o jago mannai 18000 proti mas mannai gabo haike o jago post tongo 5ta tai EWS ni kaisa OBC ni 3ta ST ni kaisa oro education qualification sekya borok oro 10 pass ke apply khai mannai gejar 10 pass no bore apply khai dia jagoba ke o jaga age limit ali sang age nga ka atro teke 27 বছর joroti oro EWS rong ni bagai ke atro teke 30 বছর ko OBC rong bagai ST rong ni bagai ko atro teke 32 বছর sekya borok ke jara atro teke 32 বছর ngi tongnai ST rok borok oro apply sure khai di ga bage lower division clerk na lin sang lower division clerk ni kora level to oro 19900 manai salary goro post tongo 3ta gabon bisingo tongo category wise oro UR ni kaisa OBC ni kaisa ST ni kaisa gai narok saiman ka katabu education qualification ka jaga brok 12 pass sekya jaga 12 pass ka joton oro apply khai mannai ke oro age sekya borok oro narong nugui tongo ST rong bagai simang sasiwana ST rong bagai oro 18 থেকে 32 বছর joroti bro oro age limit sekya kaya bahkan oro technical assistant rong bagai bo sekya technical assistant rong bagai oro borok ni beton rok nugui tongo level 5 29200 mannai gabon bisingo oro post tongo duita ke EWS ni kaisa OBC ni kaisa gesini ST rong bagai o jago post korei education qualification koro BSc khaijak na nangnai BSc agree BSc botany jara khaijak bro apply khai mannai gabaikan borok ni oro S sekya rok nugui tongo clear keno kaisang tabuk bini yang tolawa taitam rok borok sekya abono sang tabuk nailna ligena bebongno ke oro borok education qualification o tam ni CP kamo sang tabuk nailna lifirane oro multitasking staff ni bagar 5ta post ge 10 pass angke o jaga apply khai mannai thaisingbo sang jenai mane abono oro sekya ke oro lower division clerk no bagi ke 12 pass mane logi borok tongna nangnai pongni typing ni speed tongna nangnai e typing speed for 30 words per minute 30 words nangnai proti minute in English by tai Hindi word gangkairo per minute 25ta word nangnai Hindi typing ni bagai gaba hakin oro yang tolabo table detail typing speed of 30 words per minute in English by o jagawo proti minute 35 words nangnai aba hakin o jagawo 30 words per minute in Hindi by oro 30 minute 30 minute sorry proti minute 30ta word nangnai on computer kesang nalipini oro technical assistant ni boro post sohom brok joton detail ba sirka kemoto normo sakang bachelor degree na nangnai ke botany oro for EWS rong bagai agriculture ke OBC rong bagai ke sang jotono ka hampo saiman ka tabo sangoro bini taitam rok sekya obon somonde sang tabo kaham ko nal lifirano es nga ka brok sekya o jagawa es nga ka multitasking staff rong bagai brok sekya oro 18 থেকে 27 বছর bisingo nangnai abon bisingo ST rok ke legislation mangka 5 বছর OBC rong ke 3 বছর PWD rong ke 13 বছর gabake bebong no brok detail babe jotoni bagani sekya ro kesang tam nalinai lower division clerk rong bagani lower division clerk rong bagai borok oro age
saikia borok oro ST rong boge oro 5 bosor oro haino hingke OBC rong boge 3 bosor PWD rong boge oro nukuna 10 bosor abahaike jotoni bagui saikia oro bo hingke norok oro bemung detail bago saimanka technical assistant rong boge bo jaga o abahaike no association jotoni bagui oro rei rwkha hingke sungtam nalipina yang tebo yang oro fee hingka oro norok nukuna amongka multi tasking star rong boge fee oro exam fee oro jara EWS tai OBC NCL norok nukuna amongka boro exam fee rangnai 250 taka ke processing fee bo oro marnai 250 taka hingke total bongni fee 500 taka hingke women ST borokni bagui oro exam fee nil tai processing fee 250 taka marnai jori norok apply kaina oro 250 taka rang nangnai abahaike lower division clerk rokni bagui bo oro jotoni bagui oro fee details sirwkha oro exam fee oro norok nugui tongo oro unreserved rok unreserved OBC rong boge 500 taka nangnai exam fee hingke ST SC women borok hingke oro exam fee nangya nil hingke processing fee marnai oro 500 hingke abahaike borokni oro 1000 tai ST SC borokni bagui hingke 500 taka nangnai lower division clerk rokni bagui ta hingke abahaike technical assistant rong bo saikia norok nainai di oro detail bebangno kaham ke sirwkha borok hingke chwng yang tebo nailainai yang borok taitam rok bo saikia abono chwng tabuk trek ke naitalaifirano hingke abahaike chwng oro nukha oro scheme of examination hingke exam wngnai o jaga o exam ke written exam wngnai skill test hingke norok nugui tongo oro written exam wngnai written exam ni bisingo oro OMR base wngnai objective type tongnai multi choice question tongnai MCQ hingke negative mark bo tongnai chwng jotono saimankha o jaga o exam ni bahaike wngnai hingke oro bongni borok sipik oro multitasking staff rong boge oro saikia general English general intelligence and reasoning oro norok nugui tongo oro general awareness rok hingke numerical aptitude rok hingke o jaga o number of question 25 oro norok nugui tongo maximum marks hingke time duration rok oro 90 minute hingke tai onyo rokni bagui hingke 120 minute rwjakha onyo candidate rokni bagui hingke abahaike oro lower division clerk rokni bagui borok saikia o jaga o norok nugui tongo subject English language basic knowledge general intelligence reasoning abahaike oro bebangno norok nai kaisa kaisa phorinai ang thaisa sanai video logoi thanai amo bagui salia oro 60 minute time rekha tai onyo rokni bagui hingke 80 minute time rwjakha onyo category rok bagui hingke chwng yang taitam tongo abo nailainai hingke oro technical assistant rok bagui bo borok saikia technical assistant rok bagui norok nugui tongo oro general awareness reasoning English and general science amorhai rok jotono oro borok detail bai saikia oro question tongo oro number of question oro nukha o jaga o bebangno chwng oro kaham ke saimanlaikha tabuk chwng tabuk yang taitam rok saikia abo chwng tabuk nainalifirani hingke India ni joto borok oro apply khaimannai hingke oro norok nukha namo hingke tentative planner of recruitment process norok nugui tongo oro thabo 17 tarik o omo open wngkha online khaijaknai submission hingke omo date of the closing close wngnai omo 25 November 2022 tarik o hingke norok 25 tarik 2022 ni sai sekhangno norok oro apply ma khainai last date 25 tarik November jora rwkha hingke abahaike month of writing examination for all posts January tai February aboni bisingo wngnai exam hingke norok oro yang tebo LDC document verification rok abo jotono wngnai 2023 o sogui bani abo March mas o
Gesungto bebang joton saiman ka gesungto paithago sungto apply bai khanya abo tabuk sung nalilin apply khaijana hingka o jaga norok nugui tongo tabo apply khaijana hingka kai sung online ni bisingtwi apply ma khainai oro borok ni website thyrika oro norok nugui tongo website noro jotono thangani apply ma khainai hingkai sung to jotono bidin bising saimanka hingkai norok jori sadai tongkhe like khaidi share khaidi tai kunu kisa osubida wngkha norok comment kai ano sungui mano hingkhe tini ni video asang sinai hambai norok jotono no.